may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti akin kukwa iti nalawa adaga iti asidag ti pag-abangan ta, Dennis Lakay? Dagada kasinsin Simeon dayta, Nelia, bakay? Aya, Wow, mangrugi iti dayja talaw, aging gay ti punti mangga. Kukwada mo't lang dayta balay amakitkitam dita. ay nawaw, daga maggayam ti kasinsin mo ti makitkitak. Wan mo't naman, nag-migrate da lang iti Canada, tanapimpintas ti biag dayjay. Itala ang anaamwak dayta ah. Away ka dahin bakal, Amangan ki din umanugot da amulaan ta ti dagada, tapno saan ta ng agabang ditoy. jak lang siguradaw, numanugot ti kasinsin kaw. No siyak ti sika, i-message mo ti kasinsin mo nga ibagbagam, tapno ada pag naadan ta abalay, kan barang makalibrita iti abang, no ilibre da lakit di ah. Di bali ata kas na kunam itay, kat napintas mo't ti biag da ije Canada. Siyak daytaw, kasinsin Simeon. Kasinsin Dennis, Wan kasinsain. kung naglagit din o sino tinag-text itay, sigamot gayam kasinsin. Anya ti may pahay ko gayam ka kasinsin. Saludsudak lang, numabalin amulaan mi ti dagayo ditaw. Sa dino dahin nyo itaya, Agab-abang kami dito asidag tinalawa a dagayaw. Kat napanunot may amulaan ti dagayaw no manugot kayo ah. ayaw na, mabalin na tamad kasinsin. Sayang agpaiso dayta. Iso na lang ang tawan pagbayad mi ti abang kasinsain. Di ka matanagan kasinsin, tasaan kayo asingiran. Mulaan nyo lang tanong kayat yo. At dapat magtibalay dita ang mabalin nyo apag naadan. Tarimaanin nyo lang kasinsin. Agpaisaw kasinsain. Awan kasinsin, awan parigot dita. Mayat mutlaang numulaan nyo, tapno adda mga sikaso. Ay na, ha! Agyaman aklaunay ti kinaimbagyo ka na kamay kasinsin Simeon. Kat anya nga iti imbaga ti kasinsin mo lakay, imanugot ka day. Wan, Naimbaglaangan ta inawagam lakay. kastaunay ti bain ko kenkwana. Ngam inturuturod kun ah. No kayat mo ti makalibre, di ka agbabain. Pudno launay bakal. Dayta mo tinaadal ko ken ka. Mabalinta kanupay ti agnaed iti balay a pinanawan da. Nagsya atan no kasta lakay. Saan tayo nga agan-anos iti simple akalapaw tayo? Inton bigat. Agdalusta ken rugyan tamot ti mang upirit iti dagada. Mulaan takid day. Adupay danom. Nalawa ti mulaan talakay. Wan ah. Tano nalawa. At adunto ti maapit tano mamulaan tabakal. Anyat ko nam, lakay. Nagsarita kami kan kasinsin Dennis itay, bakit? Ay nawaw, kat sa dinungay dayan ni Dennis. Nag-abroad gaya man? Saan? Iti cellphone di nagsaritaan mi. Ay, kunak no nag-abroad mo tanday dya akasinsin mo. Adada iti lugar tayo. Kaya't sinaludsod na, numabalinda amulaan ti daga aginatang tayo jay. Imanugot ako na, Day talaga yam. Okay lang mo't kanyak lakay. naibagak matlaang nga agnaid da iti balay tayo. Ngawa mo dakis na di talakay. Tulong mo matlaangan ay ti kasinsin mo. Barang makaurnong damot nga gasawa. Huwag nga rod bakay. Diyak laing pagarok nga aging gaita kit agab-abang dalat ta. Apay, awan ka di pa'y anak da? At damay sa, Ay, kunak no awan pa'y. Mayat mo't kit di ano mulaan dati dagatay jay. Sayang nga agpaiso no saan amamulaan. Nakita ka daldalusan nyo ti dagada kasinsin mo Simeon. Dennis ka anakan. Mulaan mi manantay. Ay, nawaw! Nagpakada kayo kaday, kadakwada. Well, nantay. Amuda mulaan mi ti dagada. Ay,
Nasayaan mat no nagpakada kayo tapno amuda. Siyempre mat antay. San may basta mula antay tanong sa anda nga impalubaws. Wine, makatipid kay lakit din no kasta ka anakan. At dapat ti balay da pag naudan yaw. Un nga raw antay. Ket no bilang man taad dati maapit yaw, rugyan yun tumo nga minin ti agurnong. Awan pa'y mat antay. Karugrugi mi lang. Ay ket ibaga ko na tapno saan nyo ang malipatan. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Ta saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaro no nga al daw kaanakaan. Dahito iti listahan tinatangin lako tabakit. Ay nawaw, dakkel maggayam tinaurnong lakay. Un nga ron bakit? Natsambaan ta tinangina presyaw. Kalpasan ti lima atawan na pa nagmulmula ta iti dagati kasinsin kaw. Nagswerte ta mga laang. Makaraman tayo matan iti naimas asida lakay. Una, magatang tayo pa dagiti kayat tayo agatangan. Nilya bakit? Ag-shopping tayo man lakay. Ay ka, una, mabalin latamat. Itala ang achimmamba tayo, isong aginjoy tayo man mat. Gumatangak tumat iti baro a cellphone ko. Gumatang ka iti sagay sa tayo. May sa para kang ka, may sa para kanya, kan may sa para iti anak ta. Nagluto ka nga rotan. Tamasapa tayo amaturog itabakit. Tapno masapa tayo mat nga agpasyudad inton bigat. Ipadas tayo mamat di ko nada as shopping. Dennis kaanakan, sa dinaw tinagapuan nyo itay alas dos. Ija syudad ante. Nagtaksi kayo pa'y. Un ata na pumpuno mga minti jeep. Di dakkel mat ti binayadan yaw. Ay una, arkila ante. Apay ka day? Talaga adakkel tinapaglakwan yu Dakala talaga. Iso ang nag-shopping kami ante. No, adda na bate, abayad tinatengyo. Igatang yukit di iti daga. Tapno saanin masapul nga agab-abang kayo. Ay nawo, nasapa pa'y mo ante. Nakayugi di ba? Ay, saan atong palbiag kat agsuswerte kayo, kaanakan. Awan pagdanagan yun ante. Tagmula kaming tumanan. Kasanungay no. Nyanti mat. San ama sa hapol may suro na kami. Tadda mo panuno menteng. Amumi mo tararamidan may. No sa anak ngagkamali, ni Auntie Evelyn ti kinasaritam iti kalsada itay, lakay. Nyanti Evelyn ngagpaisaw. Ay nawaw, anya ti imbaga day di abakat kang ka. Sinaludsod na no naggapuan tayo itay alas 2. Kat, Imbaga ka nag-shopping tayo. kat, Agpakalaing manin Nadda ka no tinabati abayad tinating tayo. Kat igatang ta iti daga. naa, asino kumamot amang ibaga iti kasta? Korta na aya. Naku nampay baka. Saan ang masapul nga isuro data no anya ti pangigastusan ta iti kwarta? Ngamen, addamot bukod ta panunot. Isu na laang aya ti amuna ti agplano. Kumusta kayo matindita, Auntie Evelyn? Ay, nasaya at lata, simyaw kaanakan. Ay, wen gayam, nadamag yu kaday. Tiyan niya, Auntie. Ay, chimambada kasinsin mo adenes. Aya, Wen kaanakan, dakkel ka naw, tinapaglakwan da itinateng, anaapit da. ay kat nasaya at ano kastante. At da sukat ti bannog da. Ay, puno laon, ay kaanakan. Nabayag may ta naggargar din da. Ang italaang at chimambada iti mayat aprisyaw kaanakan. Ay, iwan gayam. Ada ka din ni nanang mo dita. Aday tirwarante. Iso tinang ibaga nga awagan kayo. Takayat na kayo kano akasarita. Ay, winman. Napayag asaan kami ang nagsarsarita iti kapsat ko kay. Mabit lang, Auntie. Taited ko ti cellphone ken ko na. Kumusta ka, Sinsin? Kasi ti sigaw. Nasayat latta kasinsain. Damag ko kat chimamba kayo kano. Asino ti nakadamagam kasinsain? Nadakamat ni Auntie Evelyn kanya, kinsan.
Ay nawa, inunanak mo tanantay. Di ba alilatan Nasayaan no natsambahan nyo ti meta presyo kasinsin. Wan nga ron kasinsain. Italaan. Wan gayam, mulaan mi manan ti dagayo Sige lang kasinsin. Awan pa mo't kiti plano mi iti day tadaga. Ay na, agyaman aklaw na kang kakasinsain. Dakka natulong yung daytoy kada kami. Okay, agpakada kon kasinsin. Tada na patig apag nami ita. Awagan kan tumanan no makawayaak. Ay kat nasaya at ano chimamba dalakay. Wala, iti pa'y ngagkargat din da. Barang makaipundar damutin ita. Sigurado day tan bakit? No dakkel tinapaglakuan da. Talaga nga damot maipundar da. Una, no? Amo dati agplano. No, amo dati pangususaran da iti kwarta. Sa bagay mo't kiti Ang amuda mo't siguro. Amuda mo't tirigat ag garden. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti day taaba naginton malam lakay. Ay, agdigos kakit day mo tan. Tapno saan tayo maladaw iti pagnatayo. Ni nanangay, nagdigusen? Nalpas itay pay. Si kalaang ti maururay. Iso nga, agawaan mo tan ti aggunay. Anya nga tanong ila ako ta ti daga tayo bakit? Ti daga tayo, amulmulaan ti kasinsin mo. Un bakit? At dati napatig apang husarak iti kwarta. Ngam kurang tikas onhan ko. Iso na panunot ko nga ila ako tayo lahangin ti daga. Si kaman lakay. Un sa amin ngagpaiso Saan ka di, nagmulan da kasinsin mo? No bilang man ta nakamula da. Urayan tayo makaapit da. Malaala, adakin ka day talakay. Sikati ag desisyon. Takwarta mo, tinaigatang iti day dyan, daga. Awagak to ti kasinsin ko. Tay bagak ti plano takin kwa na. Iti kasta, may saganaan da. Una, ipakaawat mo ana imbag iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. Oo na yan, di kasi mapaspasama. Ay nawaw, asino ti imawag aya, lakay. Ni kasinsinsimyaw. Kat, anya ti imbaga na apakasiksikuram. Ila ako da kanumat ng ti daga amulmulaan ta. Anya? Dahil tatipod na baka Apay nga ilako da, kat adan na imula. naibagakin ko na. Kati ko na, urayan da makaapit ta. Nay, apay ngay, nasurok asa nga pulo atawunan adat tatimang suksukay iti dagada. Ita, kayat da nga ilakaw. Dahil tangarod ka, bakit? Sapay na ibos mo, ti napaglakwan tayo, tinatag. Kanawanan da duma apapanan tayo. Bakit? Ilaban ta, ti karbangan tayo. Anya ti aramidem lakay. Ibagak iti kasinsin ko. Asan da nga ilako ti daga. Kaano pa yung nagawit ka kasinsinsimyaw? Iti kalman laang. Naturugak iti andaan ti Evelyn. Ay nawa, di mo mo't imbagbaga nga agawit kagayam ita. Nagteksak mo't king ka kasinsin. Ay nawa, saan ko nga rod anabasa ano kasta? At ang amin ang tinakasarita mi abayer. Parag ko nakit na kay pundar kayo matan. Ay, kuha kasinsin. Awan pa'y nga raw. Nay, kasano nga rin ta? Apay asaan pa'y katsimamba kayo man? Saan nyo kumapay ilako ti dagayo kasinsin? Nasurok asa nga pulo atawon a caretaker kami ditong. Anya? San ang mabalin na basta ilako yulatan? Tawan daduma papanan may kasinsin. Tibayag tinatang yung ay. Nalabas kayo man. Da kami tinangsukay iti mano atawan. Ita, ilako yulatan na kasta. Bakit? At da parikot? Oh, anya ti parikot lakay. San mo't akayat da kasinsin Dennis ama ilako ti daga? Agpatangkan daman. Ay nawaw, abay ka numat. Tanasurok sa nga pulo at awin ka no ang nag-caretaker day jay. Kat, tagi ko ang damatan. Jakman na mo kadagidya at tao bakit? Ay, sakbay pa yan nagawid ka dita, kat na ibaga tayo kadakwadan ti plano. Apay, awan ka dito na ipundar da? Awan? Naa, ay, sana mabalin ti kasta kapanunutan dagita tat tao, lakay. Lintag ti gambrot ti kasta. Nasuro ka sa nga pulo atawan ang nakalibrida. Ita, agpatangken dakit den? Day tangarod kat bakay?
Saan mo kanumot akayat nga ilako da Simeon ti dagada, Dennis kaanakan. Wan tawan dat duma papanan men, te. Napay, naibusan ti kwartayo aya. Awan na ipundaryaw. Awan nga Rob. Nangus-usaran nyo nga itibayad tinatengyaw. Amuyo day tanan, te. Idi chimamba kayo, imbagak agumatang kayo iti daga. Itay bagam kanya, nga awan na ipundaryaw. Awan nga Rob. Ay na Dennis aya, saan na maiparbang nga agpatangkin kayo? Noan niya ti plano ni kasinsin mo a Simeon iti dayta adaga, ay awanan maaramidan niyaw, takukwada mo dayta. Wan ngamda kami tinangsukay iti day taadagan, te. Nasurok sa nga pulo at awan mo day. No saan nyo akabailan na bayadan ti dagada, ay di kay agpatangkin. Kilaw ti kasta akapanunutan niyaw kaanakan. Sana parikot ni Simeon no awan ti papanan niyaw. Ta, responsibilidad yaw ti agpundar para itibukod yu abagay. Awanon, talaga nga ilako damot tan ti dagakan balay dalakay. Hay, kasapulan nga agabang tayo manan. Sapay adda agab-abang itinagabangan tayo idi. Awan nga Rob, ni Tata Danilo ngay nga ta. Amangan kunak no day paabang na day jay. Ayun anya. Ipadas mo man nga agpay so ti makisarita keng kuana. Wan bakit? Mapanak itayan da kalpasan ti pandangan tayo. Ibagang maagpatakder kamatlaang iti kalapaw tayo. Wan bakit? Barang adda ipaabang na. Ay, sapay la kumaa. Awan mo't tandad duma apapanan tayo. At dan nabirukan yaw apag naidan yaw kaanakan. At dante, Sa dinaw. agabang kami ti dagan ni Tata Danilo. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta kaanakan. Kat ituloy yung manan ti aggarden. Wan tayo sulang mo ti ammo mi at trabaho mi ante. Malala, anusan nyo Ken kitain nyo nga men. No adda mapaglakwan nyo, rugyan nyo mutan ti gumatang iti daga. Iti kasta kat adda papanan nyo. Wan ante, Di yu manan ar-aramidon ti kas iti inaramid yaw idi chimmamba kayaw. Sayang lang ti kwarta. sayang agpaisaw. Ngamsan mo ten ama isubli ti na palabas ante. Ay, saan na maisubliti na palabas? Agam, agbaleng nga adal kada kayaw tinapasamak. No adda ti kwarta, planwun yaw na nasayaat. Tapno adda pagbanagan na. Di yu sayangan ti gundaway a mapasayaat yu ti biyagyaw kaanakan. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti daga asaan mo akukwa. Agbalin ka kuma analintag iti amin agundaway. Kat no dumtang ti oportunidad a mapasayaat mo ti biyag mo, aramidam. Ngamin, tinapalabas wenno tinalpasan a napasamak kat saanen a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.